Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amuy bismillah makato dari na parutis teh. Puri kasing ka macara masiri na ni anak sekolah mir kada salamu pije ka pa ustaz bate tama bismillah mana kelas simak kada bismillahirrahmanirrahim. Angkai huruf ya uku tu pahlawan nah hisi baem rahim daku maca tu kana anak isi di maka jalan nas maka bismillahirrahmanirrahim tak dengi huruf isi di kutu. Oh ya, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Unangi natanai ka tahu ko kajumarengi makada upan aja itu mapamula puasa pa usah daku kusi di ramalang. Ya, ku jima ko makanja mur bati ku bali Pak dia na wat dingi di makarasona ku lek kamasi Pak. Kadang-kadang kita makukoy we ya. Dari asang makada masjid dini rumah puasa si dinas si dito sun rima lapereng ternyata lain pada tahu aca mana moro jadi makanya Pak akatan ni masa ki acang yang kapak gangkana ya bodong di sisa tu kapak gangkana makanya sini apa sabeng kedere untuk itulah mumpun na pindrang mo pipong Allah Subhanahu wa taala si mata ipangolo itan ra syukur kange nan ni papuji Allah pong Allah Subhanahu wa taala aja na patuh ya. Sari komangi si mana tutuntung ipong Allah Subhanahu wa taala ilana na tutung lino taye gangkana insyaallah para na capuri ki dicing apa di tempat ita ya. Untuk itulah agami malada ya si paringarangan untuk moloiwi mutamaiwi ilalang si dia ulama pacian itu ular ramalang si kanja na mapaci mana patuh. Utamanya tu dimakinin nama made cepi mapaci pati untuk mutamai dan ulama mapaci. Sari komangi agang kakuilalan na ular ramalang insyaallah iwarakang ima decing. Kuna pindrang amu pipong Allah Subhanahu wa taala suga. Ya. Sebab itu masalahna sungai makadene ne tari urutan risap passa betul na. Deje neris sapaya ro wattu pa tallumi wattu murusi di wattu labai pada irisan ni maka oh iya wattu tu bai ne be iya wattu dan lain sebagainya. Yang kedua wattu makokwa pada irisan ni maka dan kaki ku dalam nama sigi si pulunge si paringarang sari komangi si mata lalu ki rigo na puri pong Allah Subhanahu wa taala. Tapi matu ku saleyon rong de ke gani semisal ke gaji pak gangkan ne. Apalagi di para moje wita malolo maco para mo wita. Sanga diwan ni pula ka mata siya ko ka matimaga je na kara ipuli meja gadung na majana seding. Ito rapone yung isu. Sini na masabi kedere iyanay melo ipalatukangi aga gaw ding ipukedo ilalan na ramalang sehingga pajai ular ramalan to lima cuy rogaga sebab anu makanja memang. Yang kedua aga madat ripah wat dipahang sari komangi aja nancaji pallawa nelolongan ala birna ular ramalan. Ya. Sebab faktor yang pertama setengahna si kanja na to di kapesa pajadi aga je pasabarna. Aga pasabarna. Na de na to matinunu makasiwan Allah Allah Subhanahu wa taala. Pasabarna tu tonga-tonga nomor sidi dino si bawa isana. Yaitu faktor pertama Pak yo kumalak dan ni nauraga dino idi na nauraga tokki biasa lepo.
Dicin napakan kay pong Allah Subhanahu wa taala untuk atutung akhirat. Paya balala ko masuka macar masubu na de gaga tau runtu. Ada kui kinrir belula temah kowe dari pajak na peji tu melo masa pajasubi. Lepas iku maki. Dan hampir rata-rata make ga tau napa katulu-tulu dino. Liwa ibate na puji li wa man arada zikri yang kana lepa zikri na lori pong Allah Subhanahu wa taala. Hubu dunia rak sukuliatiha panna diwa bate puji lino masulangi akhirat. Dia na mereka puji sebab dino mo payunri. Nomor 2 makhluk para teri pancaji menderito. Ya, upaya uparo anak masyarakat de pada pakanja kimbo paling garami ko anak marului. Karena maya Pak Ustaz daku, iyai ko anak sekolah upanna na tau de na sekolah musibah paja ko mas sekolah nagangkanna. De na suruh ko paja mu paja. Tapi iyai ko pas sekolah de mulai pas sekolah tau de na sekolah. Coba kan. Ubi apa daku ni gaji tau de na sekolah orang musibah nak kada iyai daku paja o matu ko to di sibaku yero. De na suruh ko paja mu paja. Apa kau dia memang tahu dia nak kira nak sekolah, tapi pajanan ni dia mulai pas sekolah iya tu. Pada teman, setahun itu kemana tak keborok-borok tahu nak kira, baik, melalui tu nak kira. Pengajian itu nak kira mudi wakai je surugah, itu penghalaman maki. Kagak dia kan nak surugah, ya kita orang ikut di, nak utama. Sini nama sabeng kedere, iya mana ne? Nomor 3, as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan, itu setannya pak musuh yang nyata. Kadang-kadang dia ini sadari lewe, ia patunasa kita setan kusa kesurupan padahal dia makan jahat tu iri, tanda setan. Walau ini sih dicontoh. Kadawai dia ulama berjama nak subuh. Magi dia nak berjama. Nak kada pasak dimo dia sia tak buka mataku. Sak dimo tak mengaji masalah mah. Dia sisa upasa dia nak melo tak buka mataku, tak pamatana memang yamba aku belisi. Ya. Sini nama saya enggak tahu lain nak kadang. Ya tu sia iya dia makan jak peringat raku. Purana hamak ite jangan tati sikok ni. Ai ti malah saulu asading. Tapa paringat rana memang je yamba. Mak dupa-dupa tu. Engkau tahu ke mana nak kadang. Ai de ya makan de nah boy magir ka mate mar sading je ku matindo ka mamanga ai soro ka mak dupa-dupa de ni sadar ya apa tu telas asita-sita ngian kasurupa mi. Ya dia sahih. Suku irita tapi asita-sita. Justru sini nama sobe kedere. Nomor 3 nomor apa na pasu. Ya ko masjid ni sitange na pasu pa bu mar. Ya. Na pasu tuli parin relorijan katun sitang ma. Makanya Pak tegare. Ya. Ti tegare matu ko matarawi tay kira-kira nulle digasap ko sama ko. Ya rutarawe agak. Sunnah kan? Sunnah. Ya. Tapi kau perlu de makomi mati sita kira de ule muragasi sangita ya. Oki palawangan na sunnah si bawa perlu. Sari ko mangi malak dai na pagalu sunnah na jampa bayang perlu. Makanya ko malap itu Pak tadi. Yande masih jalo. Koko ti saliba munrohe. Tapi ko jumai de ada rimo pairita mega kam pitena pairutu karawi kami di palian magai denu lepas sukui denu lepas suku walaupun memang si pak suku dena pesan pengalatana ya ko makarita bayanu suku si de jaga kutuna sa iro si pak suku na punai si mata karena pong Allah Subhanahu. Makanya apa? Kanya-kanya pada IKP saya ini makada
Dito ka naman dari nabaleng itinro. Kada dito ka naman dari mila matatana. Bahkan kadang-kadang ya. Maji tak ditin pagajeng itawir na kada Ustaz Nasir Moro. Nala sih. Magai tanya Ustaz Nasirnya tapi pengajian na. Tanya materinya tapi perintah pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu cek itu bawa pak kemani nama dari. Kada desi saja nang kau runtuk itu dah kemacar masubu teh dan waya jeru ya pan rasa tu di bandrana watakku. Barka malawat tamako tu di bandrana. Dia ni sadari dia kemani pak. Makanya ya dia metono si patugatungan sampai dalam asal makang iwa dia na sabari. Nato sore di tanah pamasir pong Allah Subhanahu wa taala. Makanya tu pas kami namala dan apa tu pong Allah taala aja lalu mati ku di musallatu. Makanya perintah itu puasa untuk warakang isang salat tungato. Pasilengan madicing isi bawa di madicing. Sini nama sabi yang kedere untuk itulah. Itu masalah ya rega madam pedam badi celori manabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidi Nabi purna tusupung Allah Subhanahu wa taala. Tanya di cindreli na bawa. Tanak tu kali nafsu kali pung Allah ta upitte ku Muhammad untuk padicingwi rupa tawi. Pakanja kisifat na rupa tawi. Makanya sini nama sabi yang kedere tentu pada lo sewani pedi ya kuragai pikui carana pedi merapik pun Allah Subhanahu wa taala. Sebab kui dulung ya sangi takwa pak itu guncina na di sini itu termasuk. Untuk itulah mutama kila lama tu ya. Pertama-tama ipak biasa lewe seri komengi tulik baca-baca ki korang idi macam mengaji. Jadi dia itu sangi mengaji si kanja-kanja nak guru ki. Sebab ia paling mataan rewe sapaan nasrimun rida pun Allah Subhanahu wa taala ina itu baca Quran. Makanya si kanjak-kanjak na ilalanna ular ramalan tepat terti baca Quran. Itu langkah pertama itu. Wirisan ninangi penghalan makro, aku pada penghalan dah. Ya. Makanya cuma ya roh kurangi pak ibaca apa tuh? Ya. Apa angkat tu ya korban bola aku ini apa tambah je tak be kapal kurang malang so adalah lupa kita memang kurang. Maka memang lah sidana mesal kalau lupa kita ni. Si kanjak-kanjak ni baca apa tu mode yang kali ngetai aku baca mina sebab ayah aku baca iris sama kesalai. Sini nama sabi yang kedua. Kadang Nabi tang kaji itu hitungan aku tu mak bicara hakiki angkat tu sumpululu na pong Allah Taala kulino. Kalau sahabat iki suruh na pong Allah Taala mas sumpululu kage pong Allah Taala ka topper nungi top pagkatandringi pagkalabi baca Quran. Ya, makanya di sepi baca Qurannya tak guru-guru. Sini nama saya nomor 2. Tapananu tapegai pakasiwe sunata rimun rima kanjana pakasiwe perluta. Temannya itu dalam norma. Dina kada mau sunat mi bawa perlu de. Kata wiraji pagaji ku sunat wah. Tapi iro perlu na de. Para nangis usang. Iko salah pereng wahai luar biasa cik. Ya. Padahal sunnah. Ya. Tapi ko 5 waktu de ladai. Nur yasang masih pak sigilingan. Tapi sigilingan tak pakai. Ya. Sini nama sabi kedere. Untuk itulah tanda pada mana pun Allah Subhanahu wa taala. Sima tanah tuntung ya pak kutanya tuntunan pun Allah Subhanahu wa taala. Sila daki lolongan pamasi dan nia kamasi. Ya. Sini nama sobi kedai makanya langkah ketiga adalah sikasikansa na yerupa kasiwet aja napa aja kata kape sadita. Sima naga karena pun Allah taala ikhlas. Sebab salah satunya tu tahu malakda di nulir raga-ragi si tangi ya kung katau makasih simata karena pun Allah Subhanahu wa taala. Sila da si tangi raga-ragi itu.
Sebab iro pakasi wesi mata karena pun Allah Ta'ala situngan natu lo lupa doang ngitu gang karena siratun alaihi mustaqim tu dinatuntun pun Allah Ta'ala lalu di gua pur. Maka tu ya me kalau ka matasya maka tu apa wahai. Ya balalala da pajak di watasya lalu tasya Swiss bendi balalala da. Ya. Bapa de matu ko sila tandu tidungi ko dicana pil pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adu perupato. Weh Pak Ustaz, pedek maloloy wita daku. Ay, alini kacamata ko lisui. Sini nama sabi kedere. Untuk itulah si mata karena pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natuntungi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini nama sabi kedere. Karena podo mana pong Allah Ta'ala si mata. Ya. Napawarkan sifat ketakwaan. Dengan syarat ifallaha yatfakka tapala yolongan hidup pun Allah Ta'ala gau na puriowe na pasimata na tambayang dengan sebab petunjuk ia rega apatir. Sini nama sampai wuling memang maka faktor pertahanan tadi adalah dunia dan seisinya. Makanya ilalan na tutung lino taye mungkin maresoni tengkalinga maka sinin na tawe melomana badecing. Batewe mi tembak ia sangedece malaleng. Katahu makada ia namega na warampara di sini ukui waramparangi mundur datang di sini. Dan kadang-kadang di dalam kehidupan ini memang nampak kadeneneta tari-tarimbo ale musiri mukarisu ye meto namega sumpululu kumege warampara. Kagari tahu makor ya kudiga warampara masap kedua kila kutu dia itu masih Magai risesena tau tanga engi decinge uki warang parang. Tapi de aga na gunana sogi kita langga-langga kudino na to kasiyesi na pumatiki na so tempat ding ibawal limban di ngaji. Yang kedua sinin na tawe melomana madising ya. Tapi alhamdulillah kesempatan untuk pas suku-suku yari ke pericing berarti mengudo di Allah Ta'ala. Tapi de magi garis purna garisikan ipong Allah Ta'ala de na de to kurla. Aga na gunana to lima dising kulino mati pit na tumalasa. Nomor telu sinin na tayo melomana malampe sungat tapi iyaro pong Allah urusan na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kiga garis sa makarakiga to si lelekta. Kiga to siwat tuno na leleta. Sini nama sabi kedere ternyata salatu miftahu kulli uki sempadangin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nataro pak guncina. Yana sempadangi pasiliwangan ipinadingi untuk lalo ritotona pak pitotona pak berkena pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kodena makanya sempajatta. Di sitano kok manau-nau sikit. Kure tano ko manaw ki. Aja bawa pak. Yedi de na makanja tapa ta irita-rita bato makanja etapa na kada we magi ajir pong Allah Ta'ala. Pada mumundu inga mate para magi aron makanja yan. Iya ku yato makanja tapa na sogi. Nyato na de na makanja ito na dikui perri manoko je manoko ibali bidan ta itu. Magi de igaga sempajange. Pasaliwangan ipinading makala si kanjak na teh kulino ilemak matu tak dini kanjak na tapi kumakanja sempajan na tawe ilemak turimu ba sebab akanjak maju ku tolo matasya na karata wa tahu kanjak Pak Ustaz sini nama sabi kadere madarito sila kan Ustaz itu anak na di sisa gakur karun Dijika mak beri jama di sakar masuk pajamu. Engkau tahu tu dia nasi ada tumaton naga. Dia pungar rotu tu. Aga pas sebenarnya. Di nangka nama Cina bingkalingi bicara na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di nangka napahang itu ngatung. Kigaji rio na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja na pa ipalabba man ibas cerita. Mungkin digaga tahu di nangka na lo buting ko. Miki tanga-tanga ite ku mangaji ite ku ruyolo
Ya si mimbar aku bukti miki tanga-tanga atau tuliman nak yawa. De ta sila ada sapai de. Aga pas sabar de na pahal maka iya na tau bali-bali pung Allah Taala. Kanjar sa pajanan asal. Anu cede. Kadi pung Allah Taala nigi tau irampe ibaca bicaraku. Na tuliman na si balik asuri mundi. Iya mu bali-bali. Di napahan kita toli mana nak matu, mana nak matu hiji, di kahaka. Kemana ni kodewe pitangi deje na jampang. Maka kelepekan ini nama madicin ya nasabari nama rapi kupung alata. Sampai jabat. Apalagi kita weh. Manakah mana ada dari si runtu ya harus hidup biar makai galak macerita. Nah, sini nama sabi yang untuk itulah. Si kanja napa untuk moloi we ular ramalang ulama pacingnya ta pacingi mana ngani make walaupun tanya ki nabi tanya tu ki malaikat. Jadi deki galak pak poli atas salang yang penting aja nih laku-laku pogoi gok de na purui pong Allah Subhanahu. Akhirnya kalau de ne risa maku kapai. Di sisa ne risa kadang-kadang na balai sandai sakuman. Untuk itulah saya rekomend ya. Utama ku udah ramalan rigo angkana salama ki. Rusidi siap dampak-dampangan ya. Ini biasa saya jajarnya. Dampak-dampangan saya rekomend mapacing ya kartasa emelo inunri maruki malaikat. Apa iya ko kartasa penuh oki nunri kita din sa baca tu. Si garu-garu bawang. Ya. Si garu-garu bawang. Makanya sini nama sabi yang kedere pada sirik na wani sirik wani sempajak berjama nurul iman wi makin apa nama ke polisi nesate polisi mo di mak pakai pariman nesato pak na bisa kami mengelina puturi lo kong ke polisi bagai si dia ko de na sub bualen de ya makko ko mo je intal na bisa ngatolina mampan kata mana ngina ternyata iya anak muda milu ilo natikang ash. Iya nisang itekor balala dak pernah digama sumpah dia itu naik magharibi. Dia nang ketima kaje necis. Cuma baju rampeli baje. Ternyata dua anak okro. Engkatone saliwa tajeng sisa panah kita orang kelepai. Nisabto maka jelo ni sidepi mas sumpah. Kanjak natu batina paje mas sumpah. Tuli na tuntu pas masigi na tikatoni napanapasan at tumatuan makada puang itu matan sampai makada yala itu anak ta ang kapermasalahan na cidi ternyata narkoba ya. Batina agama ta kikisi arong kakay mungkin disa sini nama sabi yang kedere magharibi berikutnya Pak Ustaz mana kedai angkami wi tayarun na itikang ikan angka polembok inilah dunia inilah kelebihannya setan laknatullah. Oh, lapak ya. Sini nama sabi kedere untuk itulah. Pada hati-hati kilan na tutung din nang kawaruan na kumanyawa mumpi. Ya kodena na tumanyawa na pakimelutupa. Di nagagal sakali man itu bawa yusura. Makanya kabur maktan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Maladatun Allah Subhanahu wa taala. Kui poda ni go madicing na dino lima pangkau kemapakur para simatay. Sini nama saya baca untuk itulah nomor 3 pakanjar murusidi pakanjar ki baca korata nomor 2 pegai pakai sunata rimundri makanjar na pakai nomor 3 si kanjar na pegai sikirita makanya bulan nada ramalangi pak biasa ilewe ya kuiruntu itu ternyata cerita di sekadar cerita aja sekanjar na
Tasalah ini kutu syarikom mengbeding masih sikri. Ya. Beding mari ngarang-ngarang lori Allah Subhanahu wa taala. Sini nama sampai kadere nomor apa si kanjak-kanjakna tepat terti italai patarti modin tulipugo tepat terti sempajak tengah benit sempajak sunat palimatan tuan kat setengah non runa ilaran apa kesuai pun Allah taala di gawe ceu tandre angkat itu sempajak tengah benit sempajak tahajud ya. Dengan cara ya kode itu kumsi sempajak tahajud si kanjak-kanjak nama bela ki pur konrotin rotan mabila ki boleh onrotin rotan. Sini nama sabi kadere mungkin ia nakapang ada si perengara kepada peletukangi tanah podo mana ya. Nampak barakai pun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pede law sione pede siulong hari siruntu ki anu melak narasi kapung Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah ko malak daki mariati lalana tu tungalino taya wal akibutan takinah capuri dicing yang kana manti kiri wal kana husnul khatimah insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.